Хөрмәтле коллегалар, хайырлы иртә. Начинаем работу. Сегодня в режиме видеоконференции мы обсудим вопрос прохождения пожароопасного сезона 2020 года и подготовки к пожароопасному сезону текущего года в границах Актанышского муниципального района Республики Татарстан. В работе совещания принимает участие глава Актанышского муниципального района Республики Татарстан Фатахов Эмиль Навапович, глава сельских поселений, ответственные лица исполнительного комитета, представители палаты земельных и имущественных отношений, управления сельского хозяйства и продовольствия Актанышского муниципального района, руководитель лесничий, участковый лесничий Мензелинского лесничества. Но по традиции слово предоставляем руководителю района Эмиль Навапович Рахимович. Yaz atılışlarına yakınlaşıp geliriz. Her bir yıl sayın indi bizden en köp pajarlar çıkartırgan vakit. Biri de bina bizden bütün al başlıkları katnaşa. Başkarma komite yetersi biri de katnaşa. Şu vakitte şehir yeterçiliğinde tolusunca katnaşa. Bizim için de en zor problemi meselelerinden birisi. Lakin indi dersine iterek yıldan yıl andi yangınlar kimi var. Çünkü barabar sizin taraftan da zor iş alıp barla bu yönelişte hem özümüzün taraftan da zor iş alıp barla itirak edelim. Biz barabar ormanlar bizde ez değil, şu vakitte bizden hala orman palasaları bizde yine de bir ola yolunun boyuna olar bizden falan kilometre suzulgan. Şu an göre bizim için büyük mühim mesele. Biz indi Hümşehir Kengeşmesi ötkerdik, bu meselelerini qaradık, itirak edelim. Lakin minnettarım bir qabat birga jiyilib bu masalalarni o'rtaga solib siylashi u bizga alga taba shurinni parga tag'da zo'ra targ'ish berdi deb ishonib qolasim keladi. Shunga ko'ra bek zo'r rahmat bunga voqeasini uyushtirganimiz uchun.